Uyabona wena uyakwazi ukuncika ngalendlu uyichamele uthi ngoba ubonwa umuntu kodwa ithempeli ulichamele wena ngoba uthi awubonwa umuntu kodwa hamba ematsheni amhlophe ebengekho ithempeli leli ngabuza mina ngathi indaba laba bantu bakha ngamatshe eNkulunkulu bathi ngoba mina ngiyitshele egumbi elanqatshwa ngabantu kodwa manje sengiyi-cornerstone bayithole i-revelation kodwa bayigcina ine-physicality bangayithatha to the spiritual realm wathi bangaba ingozi laba bantu bayithatha kwi-physical bayisa kwi-realms of the spirit ngoba bayawahlonipha lawo manje bayawakhonza lawo manje abadlaleli lawo manje into nje noma kanjani kodwa elabo kumele libe mhlophe selinomehluko ngokuthi nje libe mhlophe ngithi mina baba yini laba libe mhlophe uthi ngoba nengubo siyinikiwe ivela phezulu athi itholekile ayinasihle kodwa manje ivela phezulu ayiveze upende ayiveze ukuhlakulelwa kodwa ivela phezulu